Rivadisela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. It is still my evidence that the minister never consulted with me about the directive. Commissioner wa Rushaka wa Mapolisa General Bofani Masemula wanacheza butanzi ka komiti ya parliamenteni. Did you tip off Mr. Matlala that police are coming to his house? No. Sergeant Bofani Nkosi bakuhanedza zwine hapfi vorumandebe murado wa chigwada cha buchinyi Boket Matlala nga ugudubwa mudini wabo. We are also participating in the Interministerial Committee on Elections, and we share with them this research. Va commission yodimisa honga yothe ya zikhetho kana IEC vari usashikelera ndabelelo nga mubuso wa demokrasi zwone zvivangi zwa usashela mulenje havaswa khethoni nga bunji. Nda timadekwana ndine chanduko ligege. Rivadisela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kali High. Ndori boshelo afayani ngaribe rothe. Commissioner wa Rushaka wa Mapolisa General Bofani Masemula vari zova ushaya vudifhinduleli musi uchine wa ndaela ya uri ufaradziwe khethekanyo ya mapolisa ya ulwana mabulayo a politiki kana PKTT vari zwitonga tsheo ya ufaradza khethekanyo iyo yova yo todo uthivela dziṅwe tsedzuluso dza zwigwada zwa vhutshinyi vunḓuni ḽa Gauteng. Masemula vho ḓivhonadza lwa vhuvhili phanḓa ha komiti ya phalamennde ine ya khou sedzulusa mavharivhari o ḓaho na mukhomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Mukomishinari wa mapholisa General Bofani Masemula vho dovha hafhu vha ḓivhonadza phanḓa komiti ine ya khou sedzulusa zwiito zwa u laula mapholisa kha muhasho phalamennde he vha ima ruhandala kha uri musi minista wa mapholisa Vho Senzwe Mchunu vha tshi faradza tshigwada cha PKTT vho vha vha songo vha kwama nahone vho ḓi swika na he vha tshimbila vhoṱhe phanḓa musi tshigwada itsho tshi sathu faradziwa. It is still my evidence that the minister never consulted with me about the directive or even before he issued the directive, and I can add that I was with the minister for most of that week. Vho Masemula vari zwo vhaḓela muhumbuloni uri maitele ayo angavha kutumana na u lingedza u imisa tsedzuluso dza zwigwada zwa vhadzia vhutshinyi vunḓuni ḽa Gauteng. Vho Masemula vho ita na u vhudziswa mbudziso dzi konḓaho dza uri vha bulele vhathu vhaṱanu vhane vha vha vhone ntende kha ḽino shango zwi tshi kwama vhadzia vhutshinyi. Vho Masemula vho amba uri Boket Matlala vha nga vha vho luṅwa nḓevhe uri mapholisa vha khou ḓo guduba muḓini wavho u ṱoḓana na ramabindu Vho Jerry Bushuga. Her suspension and disciplinary cases were prompted by that judgment of the Constitutional Court. I just did not sleep and wake up and say 1, 2, 3 General Vuma. Here is a court order if maybe chairperson would want to see. Vho Masemula vho thudzela kule mavharivhari a uri vho vha na dzangalelo musi Vho Boket Matlala vha tshi wana thendara kha muhasho wa mapholisa. Mukhomishinari wa mapholisa vho ita na u amba uri thendara ya u renga ndaka ya ḓuraho dzimiliyoni nga vha tshigwada tsho sedzanaho na vhutshinyi zwo zwi siho zwanḓani zwavho. Vha komitini ya khou sedzulusa mafhungo ya phalamennde vha khou bvela phanḓa. Musedzulusi wa mapholisa nga fhasi ya khethekanyo ya Rushaka ya ulwana vhutshinyi ho dzudzanywaho Sergeant Bofani Nkosi vha khou hanedza zwine hapfi vho luma nḓevhe murado wa tshigwada tsha zwiito zwa vhutshinyi Vho Boket Matlala nga u gudubwa he a vha hu tshi khou ḓo itwa muḓini wavho nga ḽa rathi ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku Mbamahoḽa. Izwi khou vha hone musi vha khomishini ya Madlanga vha tshi khou bvela phanḓa na u sedzulusa mavharivhari a u dzhenelela ha zwigwada zwa vhutshinyi kha tshumelo ya vhulamukanyi khathihi na mapholisa. Sejeni Bofani Nkosi vho hanedza uri ndi vhone vho lumaho nḓevhe muhumbulelwa Vho Boket Matlala nga ḽa rathi ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku ṅwaha wa 2024 uri vha ḓo daleliwa nga vhaofisiri vha mulayo u ḓo guduba muḓini wavho kha vhuṱala ha u ṱoḓana na Vho Jerry Bushuga vho ngalangalaho.
zwe zwa livhisa kha zwine ha khou humbulelwa uri ndi zwone zwo vhanga uri mupondwa a pfuluswe a iswe muḓini wa khwalasambi wa zwa u hahedza vho Ismail Nangi. Naho zwidodombedzwa zwo khwaṱhisedza uri vho Nkosi vho amba na vho Ket Matlala nga mulovha ha hone na nga ḓuvha ḽa u gudubiwa. There is a suspicion that on the day, the 6th of December 2024, Mr. Matlala was tipped off by somebody within SABC that GCI Ops will be raiding his home. And there is a suspicion that you or somebody else may have tipped him off. No. Fungo ili asiloni lilothelwa kha madzawo miraḓo ya khomishini ho ḓivha na hunzhi ya bviselwa khagala vhuṱanzi ha uri vho Nkosi vha ḓi dzulela u punḓisa mafhungo a nga ngomu kha tshipholisa kha vhathu vha nnḓa hu tshi katelwa na vho Stephen Mutsumi. I'm not shying away from sending a classified document. It is alleged now. Here, in another way, I'm sending this to Mr. Mutsumi to praise the good work that the police has done, because of his got concern that police are not working, people are not protected, the inheritance of the republic. Phindulo dza vho Nkosi dzo sia hu na mbudziso nnzhi. Why did he not need to know the witness name and where they are to be found? Why did Mr. Mutsumi need to know that kind of information? As I've said earlier, commissioners, I just sent it him as raw as it was, where I got it from the public, and I sent it. Dzulo la khomishini iyi ḽi kha ḓi bvela phanḓa. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha ri u sa swikelela ndavhelelo nga muvhuso wa demokirasi ndi zwone zwivhangi zwa u sa shela mulenzhe ha vhaswa dzikhethoni nga vhunzhi. Izwi ndi u ya nga ḽiṅwalo ḽa ṱhoḓuluso ḽine vha IEC vha ḓo ḽi ṋekedza musi vha tshi fara muṱangano na komiti ya lushaka ya zwa polotiki. Vhathu vha paḓaho miḽioni dza 27.7 vho ḓiṅwalisela u voutha u mona na shango. Fhedzi zwo ralo vhathu vha linganaho miḽioni dza 17 vho voutha kha khetho dzo fhelaho. Fhedzi vha tshiimiswa tsha IEC vha ri vha khou itela khuwelelo kha vhaswa uri vha ḓiṅwalisela u voutha. We do engage political parties. We will be, in fact, sharing with them the research that has been done and what the aggregate position of young people is in terms of participating in the elections. We are also participating in the Interministerial Committee on Elections, and we share with them this research and the implications of this research for voter participation. Kha khetho dzo farwaho nga ṅwaha 2024 vhaswa vha miṅwaha ya vhukati ha 18 na 24 vho kona u voutha ngeno vhathu vha miṅwaha ya vhukati ha 17 na 19 ho voutha phesenthe dza 12. Zwo ralo vha IEC vha ri mveledziso ya ḽino shango ine ya khou ongolowa sa khumba ndi yone ine khou ṋea vhaswa gono bva uri vha si vouthe. They do not participate not because of apathy, because they harbor some misgivings about some of the things that are happening in the country. They increasingly tell us that they are not registered not because there are administrative barriers to their registration, but because of developments in the body politic. By all means, we remain invested in ensuring that we engage with young persons, we increase their representation on the voters' roll. Nangwe zoralo va IEC vari abangafi magwa. There has to be hope always, because if we were to throw our hands in the air, that will spell a disaster for the democratic project of the country. We can't throw hands. We've got to systematically work with constituencies that are less inclined to participate, hear them out and try to respond within the scope of our constitutional and statutory mandate. Va IEC vha khou ḓi thoma na fulo ḽa u ṅwalisa vhakhethi phanḓa musi hu sathu farwa khetho dza masipala nga ḽa 20 na ḽa 21 nga ṅwedzi wa Fulwi. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwino.
ri a ṱanganedza hafhu pano kha SABC 2 SABC Plus na kha Lihai nga ri bvele phanḓa. Nndwa ya shango ḽa Amerika na Israel ngei Iran yo dzhena kha ḓuvha ḽa vhufumimalo. Fhedzi naho zwo ralo, maṱo a ḽifhasi o sedzesa nḓila ine zwikepe zwa fhira ngayo ya Strait of Hormuz. Nḓila iyi ine ya pfukisa vhunzhi ha ole ḽifhasini i kha ḓi vha khomboni zwine zwa khou ḓisa nyofho dza u hulela ha thaidzo dza ikonomi. Huna misili ya thuntshiwa ngei vhukati ha shango ḽa Israele zwine zwa khou sumba uri khuḓano na shango ḽa Iran i tshe kule na u fela. Khuḓano iyi i khou dzhia vhege tharu hune zwa zwino ho sedzeswa fhethu hune ha fhira hone zwikepe kana Strait of Hormuz hune ha vha fhethu ha ndeme zwi tshi kwama nḓisedzo ya fulufulu ḽifhasini. Phesenthe dza 2 dza ole mbisi na gese zwine zwa ṋetshedzwa ḽifhasi zwi fhira henefho. La United States ḽi khou ṱoḓa thuso kha mashango a maledzani. Fhedzi vhunzhi ha mashango a Europa a khou hana hone a ri i a si nndwa yashu. He says, we absolutely cannot send our youth to the United States war. This is a violation of our sovereignty. Ngei Washington, President Donald Trump vosasaladza u kolomwa mashango a Europa. Some of these countries that get 90% and 95% of their energy from Hormuz, the Strait. Hormuz, a famous, wonderful, beautiful place. But you wouldn't want to be necessarily sailing a boat there right now. I would not. Okay, you know why? Not because of them, because of us. Musi nḓisedzo ya ole i tshi khou thithisea, mara ḽifhasi na yone i khou thengathenga zwine zwa nga sia ḽifhasi ḽoṱhe ḽi tshi khou kwamea. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa zwa maḓi na vhutathatshili Vho David Mahlobo vha ri u sa kumedziwa ha masheleni o linganaho kha themamveledziso ya maḓi khathihi na u sa vha na tshenzhemo ndi zwone zwo vhangaho thaidzo dza ṱhahelelo ya maḓi mona na shango. Kha ri lavhelese muvhigo. Vhunzhi ha vhupo mona na shango vha khou ṱangana na khaedu ya maḓi. Vhadzulapo vha tshivhalo vha fhedza maḓuvha vha sina maḓi. Vhaḓivhi vha zwa maḓi muṱanganoni wa maḓi Yunivesithi ya UNISA vha fulufhela uri khaedu ya maḓi i nga si tandululeye arali hu songo itwa ṱhoḓuluso dzo teaho khathihi na saintsi. The research that is undertaken, whether on nanotechnologies that support the sciences that manage the water, or whether on the infrastructures that enable you and me to have drinking water, whether it's assessing the implications of the mining systems or even other systems within our economy on water resources, are aspects of what universities are knowledgeable about and must be partners, therefore, whether to industry and society on the solutions. We focus on the treatment of highly saline water. Currently, highly saline water is stored in evaporation ponds, resulting in groundwater pollution. By treating highly saline water with freeze crystallization, one can recover clean water as well as valuable salts. Vhadzulapo vha Johannesburg ndi vhaṅwe vhe vha livhana masiandaitwa a si avhuḓi a u ṱhothela ha themamveledziso dza maḓi. Vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg zwa zwino vha khou lavhelesa nḓila ya khwine ya u ṋetshedza nḓisedzo ya maḓi ine a i nga ḓo thithisiwa. So looking at using tunnel water. Currently we have water which is beneath the Gautrain tunnel, where we are spearheading a project to try and get that water used and of course being put back into circulation. Tshanḓa tsha minista wa maḓi na vhutathatshili vha fulufhela uri ndalo i si yavhuḓi ya masheleni nga vharangaphanḓa khathihi na ṱhahelelo ya vhaḓivhi zwo sia vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha si tshena fulufhelo ḽa uri vha ḓo dovha hafhu vha vha na maḓi bombini dza vhona. There are those that they find themselves here have been working in the system for 40 years. When they were working for 40 years, don't throw them away. They have prior knowledge. Working with the universities, we are looking at RPL. You train them as operators, and you train them on standard operating procedures and so forth. But we need to put a deadline. If you don't get your certification to work here as a professional, you must go. Vurumela uhu fulufhela uri zwo ṱahiswaho kha muṱangano uyu wa maḓi a zwi nga weli fhasi kana u fhelela muyani vhunga shango ḽi tshi khou ṱoḓa thandululo i no ḓo shuma nga u ṱavhanya. Zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi mambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
dollar rand 16 rand 63 cents, bondo 22 rand 19 cents, euro 19 rand 18 cents, pula ya Botswana 1 rand 15 cents. Mikoa JSE Inter. Cash velezwa musuku $25,010, platinum $2,134, olisonkunakiswa kiswaho ndi $101.4 ngafaki. Banga ya Postbank yong'walisiwa sabanetshedzi bari mulayoni ba masheleni ngomu ha sektara ya masheleni na bachimiswa cha urabelesa budifari ha banetshedzi ba masheleni kha xitatamende cha chanda cha minister wa muhasho wa budavizano bomo ligungubele bari liga ili la ndeme ndi la usumbedza mvelaphanḓa yo itwaho kha u fhaṱulula Postbank uri ibe banga ine ya kona u ḓiimisa khathihi na u langulirwa zwavhuḓi nga muvhuso. Customers and social grant beneficiaries who rely on Postbank, the license provides additional assurance that services are delivered under a regulatory regime designed to protect consumers and ensure transparency and accountability. For government and other stakeholders, the development signals continued progress in building a capable state-owned banking institution that advances financial inclusion and expands access to affordable financial services for communities that remain underserved by the traditional banking sector. Anamusi Mafhungo agumaneva mocho watavula zone zvino na dzivulwani nenjerere avo madekwana anthesa wanda hotspatu chedzo nda. loko vela kwata nezo nezo zori kwasa mchwashu mari kona nekhala machero roko ndi mchwa mvura khulu kuona na kasipita zobri ndizo debula mvura za mdaro zikobvera panano na nepo oni ara dohora zona mvura khulu kedzi kona kazwi spita zobri ndizo mavundo akapa oni hado fona rawana mvura kidza ziko prefera kazwi spita zvinji za shango chakala machero dohora mchwa mvura kedzi khulu zene manda ziko dohora zvera panano na kasipita zona zwa pakati shango kati na kazwi spita zwa chipembe kati zwa spita zwa ubvadowa oni mvura kidza dohora zona ziko prefera kasipita zobri ndizwa debula kati na kazwi spita zobri ndizwa kobera pedza udivana tsivudzo dzinza waone no kusimbesa rukedze mvura dzinda kupelezwa madumu kasipita zobri ndizwa pakati shango manda zvo kavura spita zobri ndizwa mavundo akapa oni archivera chapanda kala machero dohora mvura ono mvura zizla khulu dzinza kupelezwa madumu kezla sikona zdo zikona kasipita zwa pakati shango anaya na angeno kasipita zobri ndi zwa ubvadowa pedza zvino kubvera pamba ramudela samro champiso uzvikarwa degree Celsius North Africa chipemere kutoma vunza shakala Gauteng na khore ndi mchwa mvura pedza dzaita 28 para Pretoria dzari 24 para Carletonville kati na 25 doroboni yabore ndi Johannesburg richipera panda chaka vunzila bonde vunzila ene vundula Lipopo na ine parikwa mchwa mvura kezla zoti nemanda kasipita junza vundile pedza dzaita 26 doroboni ya Polokwane kati 29 para Liphala lezari 30 musina kati na 28 pone yabore ndi atsanira richipera panda chaka vunzila bonde vundula Mpumalanga na ine parikwa mchwa mvura kasipita junza vundile pedza dzaita 32 para Skokoza dzari 28 Mobela dzari 29 Mashishin kati na 25 pone huni yabore ndi sekunda richaka vundile bonde vundula la KwaZulu-Natal na ine pani mchwa mvura kezla zikona kasipita junza vundile pedza dzaita 30 para doroboni ya Durban dzari 32 Pietermaritzburg kati na 32 para Ladysmith richaka vundile bonde vundula Eastern Cape na ine pani mchwa mvura kasipita junza vundile pedza dzaita 28 para Komani dzari 31 Tata dzari 29 pone yabore ndi Makhanda richipera panda chaka vundile bonde vundula Western Cape na ine pani mchwa mvura kasipita zvinji zva vundile pedza dzaita 33 para Vusa dzari 28 doroboni ya Cape Town kati na 32 upone yabore ndi Glen Williams kavundile yabore ndi la Northern Cape ndi mchwa mvura kasipita zvinji zva vundile pedza dzaita 30 para Carnarvon dzari 29 Calvinia dzari 25 para Sutherland richaka vundile yabore ndi vundu la Free State hapa na nepandi mchwa mvura dzodino manda kasipita zvinji zva vundile pedza dzaita 28 para Bloemfontein dzari 29 Welcome kati na 29 pone yabore ndi Bothaville matazwa zvino rimbotipetsa vundu la shine yabore ndi vundu la Northwest norokore ndi mchwa mvura dzodino manda kasipita zvinji zva vundile pedza dzaita 28 para Klerksdorp dzari 28 Potchefstroom kati na 26 Ottosdal ona rikudzona kelda zikuita 28 pone yabore ndi Freeburg mwatsango ngazva vakata vala mucho ndizora fazwe mari kwana alutere udapsa kwa vode nda